هەڵبژاردنên encûmenên nînerên Iraqê ku biryare di ev sala da bihêne encamdan bûye cihê nîgeraniya xelkê Mosulê ji ber ku ew xwe dibînin ew zerarmendên serekî ne. Xelkê Mosulê wesa bû dengê Amerîka diyar dikin ku niha xizmetguzarî nînin û zorbey awaran nevegeriyayîne ser malên xwe û karesatên mezin bi serê wan hatîne li ser demê Daeş û heta niha nînerên xelkê Mosulê li Perlemanê Iraqê wek pêdivî xizmet nekiriye. ما أن شارك احنا انتخابات ننتخبهم ام بجداريت هلبجارتنا دا ناكين ام اوان هلبجيرين و سوزات دا نمو كريار نينا نوکه ام دخوازا لیبورین بولشکر و پولیسان دکین بوچی حتی نها لیبورین بولشکر و پولیسان در نکریا روزانه سر فیسبوک سوزن لیبورین ددن لیب جهنه اینایا يعني هسه تنتخب مثل ما فضل اخواني قلت عليه كريار هي اگر هاليكاريا وان كسان بكن قو هاليكاريا خلقي بكن اف خلقي قو خدمت گزاريان لباوان تنيا وكو كهرباء وآفي وارزاق بهرا خلقي تنيا حتى نوكا ما تشتك ورنقرتيا جبروي چندي اف كريار هبه وخلق جبرچينا بمره كون السني ما قدم شيء بالدور القديم بكاتي سنو چه خدمت نكرن و خولده بو آنهی خوده و خولده اوی خدمت بکن اندام سنو ده پارلمنت ده چه تش پیشکش نکرن بروواج ین شیعه خدمت کرد او گلک پاقش بون او دخوازم پیکاته سنی یا جوا پیک بینه لیه سنی دوی اوج خدمت بکن بو چه ناکن چما آلیکاری خلک موصل ناکن دیسان هاولاتیên Mosulê diyar dikin ku eger prosesa helbijartinan dest pê biketin Erebên Sunne wê zerarmendên serekî bin li hemî deveran ji ber ku zorbey wan heta niha belgenamên helbijartinan durist nekirîne û zêdebarî rêjeka zor aware ne ji ber ku deverên wan hatîne gavilkirin. يجيبون نتيجة هزيلة جدا. السبب محيط بغداد ماكو. اوید انجامی که گلک کم به دست خواه و اینن. جبر کو گلک دور چول کرینه و کو بیجی و زربه میسلیا چول کریه. چوا ده انجاما به دست خواه و اینه. نها اگر تو خلق نبید روژن بانگشه برج نسر جاده ده چوا دنگا به دست خواه و اینه. Biryare ku di îsal da helbijartinên encûmenên nînerên Iraqê bihêne encamdan û xelkê Mosulê yê xuzyare ew kesên dihêne helbijartin xizmeteka rast û dirist bû bajarê Mosulê encam bidin. Kawa Umer Dengê Amerîka, Mosul.